ani ukhala ngokuthi akadlalwa ukhozi. So la ngiphothi top 20 kaMaskandi kuphela la kaSeptember. Ngiphothi top 20 kaMaskandi kuphela. Eneke angeke kuze kuthini mfethu lento engiphethe la iscience ene ngebhadi ke nasokhozini abanalo le science engiphethe kwabona. So i-top 20 yokhozi ukhuzani njengoba ethi akadlalwa qala sifuna ukuprove ukuthi akadlalwa ngempela na ukhuzani okhozini noma uyazisholo na ufuna nje ukukhatha ukhozi nabantu or whatever the case is. Asicheke ngoba makukuthi uyiqiniso lokho kushoyo siyakugwema ukuthi akusikho right. Let's check unumber 20 kuMaskandi okhozini kusukela nge1 zika September 2024 zime kanje i-top 20 kaMaskandi ngama spins. Unumber 20 amadolo entombi Thokozani Langa udlalwe kayi1 uSeptember amadolo entombi. Bese kuzothi number 19 Sikhanda Mayeza ubusi Mhlongo 1 play ngoSeptember. Imali yendoda Khuzani uyadlalwa ke. So angiyazi ingoma beyicomplainela kahle uKhuzani or becomplainela lengoma kaJumbo. Okay fine. No, asikakayibona ingoma kaJumbo sisabona la 2019-18 imali yendoda uKhuzani udlalwa kwayi2. 17 Emzimkhulu Bhande Mtshele kwami. 16 Emendweni uGatsheni. 15 Izidudla Impumelelo. Siyajabula ukubona umculo wombhaqanga udlala Impumelelo ngiyayazi idlala umbhaqanga udlale kabili. Igeja 14 abangani. Emateksini 13 Bekumuzi Luthulu udlala kabili. Mzamani wasala uDr Mzamani 12. Ebukweni bami Mhlokonywa kaBungela udlala kwayi2. Puntsununu uMashirela 11. Simenyiwe shu nomuntu emkhala udlala kwayi2 10. Angisoze ngahlukana Mxolisi Mbete udlala kwayi3. Mina senkomile uNjoko udlala kwayi3. Ndiphendule Bhonga Muffin udlale kwayi3. Umjolo lowo Khuzani 3. Ndiyazama no ubani lo uNongubonhloko uNongubonhloko mhlawumbe sitsho njalo yes uNongubonhloko uhlele ku number 3 uthi ndiyazama udlalwe kayi5. Bese kuthi ku number 2 khona December African Rain ijuluka idlalwe ko6 ku number 2. Bese kuthi number 1 asimbonanga yiyo ijuluka fethi idlalwe ka13. So ke it's true ukuthi ingoma kaKhuzani la ishoyo ngoSeptember ayidlalanga. So lengoma ethi Khuzani featuring uJumbo la asinayo. Kusho ukuthi ke ayidlalanga ngempela masi compare nale data lena ekhona kusho ukuthi it's true ukuthi uKhuzani akadlalanga mara ke isizathu sokuthi wayengadlalanga kumele sisibheke. Asiye ke manje kuOctober kuOctober ukuthi kuOctober kwana kudlala kanjani ngoba la bengikhuluma ngaye bengikhuluma ngoSeptember. Now uOctober uthi isichimane sinamandla uVusi Mahlasela number 20 udlala kayi2. Ndiyazama Nongubonhloko number 19. Umjolo lowo ngoOctober uhlezi ku number 18 udlala kayi2. Imnandi Ntshebe istability sidlala kayi2. Emateksini Bekumuzi uNathole udlala kayi2. Amahlikihliki umkhuleko udlala kayi2. Bese kuzoba pilu yaka uThope Tsekgang kayi2. Igeja abangani idudud. Oh okay lana ke specifically yiwo wonke ama radio stations adlala uMaskandi mangisho ngoba sengiyabona nangu ulokhoza ipilo yaka yaThobe Tsekgang. So these are songs that have played
kuMaskandi ngo-October. Umjolo lowo kaKhuzani ukhona 2 angisoze ngahlukana namxolisa imbethe idlala kayi3 hit after hit uGatsheni udlala kawu3 ngo-October bese kuzoba imali yendoda kaKhuzani idlala kawu3. So ke I just want to check ukuthi imali yendoda ngabe yiyo yini le ifeature uJuma, but ikhona ingoma number njengoba sikhuluma nje uMaskandi ihlezi ku number 4 le ngoma le kaKhuzani ethi imali yendoda. Bese ku number 3 December African Rain ijuluka ihlezi ku number 3 idlale 5 times. Bese kuzoba umqombothi udlala ko6. Bese kuzothi kuna number 1 yengoma edlalwayo ku wonke ama radio stations here kaMaskandi asimbonanga ijuluka idlale ko13. So ke zime kanjalo ke ingoma ezidlaliwe ngoOctober. So lento ngiyenzelani na? Ngiyenzela ukuthi sikhona ukubona ukuthi ama radio stations ethu ame kanjani adlala, singawasukeli ukuthi ayawudlala umusic wethu or awudlali. You understand? So well ke nango uthi Sithembiso ngoma elika Jumbo ingoma izovela ku gospel. So ke kusho ukuthi ke kuzomela ke ngilethe istate se gospel sizobona ukuthi iyadlala yini. So this is if it's icategory yale ngoma bayifake under gospel ke kusho ukuthi izodlala ku gospel. So ingakho ke mhlambe ke ingekho la ngoba vele uJumbo ucula igospel but ke uKhuzani udlala uMaskandi. So kusho ukuthi ke ingoma moko igospel izoqhubeka lapho. So bafethu bengithi ke angidonse la ngizokwazi ukuthi ngiprove ukuthi asingasukelani, we must unite. Ukhozi nabalandeli bakaKhuzani noKhuzani let's find a way yokuthi siqede this pollution. Asikwazi mfowethu ukuthi ngibona inhlamba seziqhubeka, this thing is getting out of hand and ngeke sayivumela. Asingathukanini. Mina ngiyethi umuntu ovuka thuka inhlamba weqa. Umuntu noma ngangenzani bayazi mina Khuzini bangithukile nabasakazi abaningi bayikhulumela la bafuna ngakhona, but ngiya understand ukuthi abazi. Abanye bafuna ukukhuluma isilungu oKhuzini. Ngimangala ukuthi mfethu ngathi ungasikhuluma isilungu ku interview ufuna ukuzosikhuluma radio station le eyabantu abamnyama. Why uhlushwe yini? You understand? So bonakala sekhona ukuthi abantu abayazi nemandate yabo ukuthi ngempela what should they do. Ngisucanga ngesilungu go there sikhuluma isiZulu istation sikunikile ngoba mase sikufaka Metro vele ngeke ushaye neline eyi1 iphelele. You won't be able to broadcast on Metro FM in English, but why do you want to broadcast ngesilungu ukhozi? So zonke lezi zinto bafethu ziqala lapho bese siluza i-identity yethu. Ake siyibambe nje ukuthi siyasazi station sethu siyasithanda. So ngicela mina ukuthi kube kuthelelana amanzi between ukhozi noKhuzani makube ne mistake, but ke asingavalwa ingoma. Ikhona into ebhlungu nje ukuthi umuntu angavalela ingoma engadlali ngoba ingoma nengoma iyabhadalwa nayidlala. So mongadlalwa umuntu ekuthiwe uvaliwe bafowethu lokho khona, and let me tell you why I say so. Khona abantu abake bavuka ekseni ngokucabanga kancane. So abantu they are very short sighted, bafuna ukukhuluma without thinking. But to R. Kelly because abashiya music wakhe ungadlala radio. So mawuthi yamcabanga lo muntu uyabona ukuthi lo muntu uyaphupha ebusuku and into engamelanga ngabe uyikhulumile leyo, because uLokhuza uR. Kelly akaculi yedwa, uR. Kelly akacompose yedwa, baningi abantu abaningi uthola ukuthi ingoma eyi1 kaR. Kelly nabantu abawu20. So mawuthi wena uR. Kelly akangadlalwa eRadio usho ukuthi bonke laba abanye abantu abangenzanga nix abalambe na. So akasicabanga izinto before sizenza, because of baningi abantu abasebenza engomeni eyi1. Ingoma eyi1 ungabona uKhuzani for an example, I'm sorry kundilonga as example because of sikhuluma ngaye la kakhulu, or any other artist. Unjobe hamba lapha leader phambili uya leader, but bakhona abamphelezelana ngesemuva. So asikwazi ukuthi sithi ngoba ugangile or wenzani umuntu bese sithi ayivala ingoma yakhe ayibhene iphume emsakazweni. No, akasebenza ayi1 lo muntu lo. Uthi bayenzeni laba abanye? So khuluma abantu abangacula abangakaze bangena e-studio, they don't even understand ukuthi and they don't understand music business. So ake sisebenzeni akuthi futhi nawe uma uphumelela ukhozi lokudlala udominator, hawu mfethu bamba abantu bakini nawe uthi guys naba abanye abantu abadlala
you understand, but angisho ukuthi ukhoza lidlale noma yini ebhedayo abangayifuni ngoba kune criteria nabayisebenzisayo. So if they feel ukuthi ingoma does not meet criteria ye-radio station, it doesn't meet criteria ye-radio station, therefore that song shouldn't play. Mara mina ngikhuluma ngekwali ukuthi awukwazi ukuba nekwali nomuntu uthi nonginekwali therefore ngisenze umdlalo uthi ayenzeki lento ekubayilungu bafethu. Yeah, mbukeli zinjalo indaba engiyethemba uyazibonela ama-stats ukuthi akhomba ukuthi-ke uKhuzani udlaliwe ngoSeptember kanjalo futhi-ke nango-October laphana. So-ke asazi ukuthi yini i-complainela uKhuzani ukuthi-ke umsakazo Ukhozi FM awumdlali ngendlela okanye-ke njengoba esho uMfokandlovu owena ukuthi-ke mhlawumbe ucomplainela ingoma ethi-ke noma ungavala ihlanganyele nensizwa uJombo okungenzeka futhi-ke nakhona ukuthi le ngoma yikho engaphansi kwecategory yomaskandi kodwa ngithembisile insizwa ukuthi izosicheckela ukuthi mhlampe igroup under category maybe category yomaskandi that's why ingaveli kwi-category yezingoma ezidlalwe kumaskandi kodwa-ke silindele-ke mangabeza nenye laphana kwi-category gospel ukuthi mhlawumbe izokuvela yini ingoma kaJombo. Mbukeli ngakuthina kwakuphawula ngalolu daba akasivele hlana comment section ke ngizolwakho uvo ngalolu daba from mina sibone ngaza ukuthi ngiphuma njena kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyabefuna ezinye ezilandelayo ku-video elandelayo kwakho ukusubscribe nesiphatha kahle nemelo sibili mnandi ngithanda kakhulu.